intambara hagati ya Israel na Hamas irihuta ku buryo butigeze bubaho. Ni intambara kandi isa n'ishyira umurongo wa nyuma inaganisha ku ntambara y'isi yose. Iran n'Uburusiya biri ku kigero kidasanzwe cyane mu gutuma intambara irushaho kugira ubukana. Ubushinwa bwakoresheje itangazamakuru rya leta ndetse n'imbuga nkoranyambaga zikomeye ku isi kugira ngo zerekane ko zishyigikiye umutwe wa Hamas kandi zidashyigikiye Israel, mu gihe zisa n'izibeshye cyane ku bufasha bukomeye cyane Israel ihabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahagarariye Iran muri Libani, Syria ndetse na Iraq nabo bari kwifatanya ku rugamba rwa internet hamwe n'imitwe y'intagondwa nka Al-Qaeda na leta ya Kisilamu. Iyi mbere ntabwo avugaga rumwe n'umutwe wa Hamas. Umwuzure wa propaganda no kwamamaza amakuru kuri internet urenze ibintu byose byagaragaye ndetse n'ibyo mwamenye ku rugamba. Ibi kandi biri mu bigaragaza amacakubiri akomeye cyane ku isi. Rafi Monderson, Vice President muri Siabara, isosiyete ikora iperereza ku mbuga nkoranyambaga i Tel Aviv muri Israel, ati ibi birimo birabonwa n'amamiliyoni amagana z'abantu ku isi kandi biragira ingaruka ku ntambara mu buryo bushoboka kimwe n'andi mayeri yose ari hasi yakoreshwa. Siabara yanditse byibuze boots ibihumbi 40 na konti zidafite ishingiro ku murongo uva kuri Hamas ibyibasira Israel. Ibi ngibi birashushanwa nk'ibirimo amarangamutima, ibitekerezo bya politike akenshi ngo ni n'ibinyoma byateje uburakari bukomeye ndetse n'urugomo kurenza ibiri kubera muri Gaza. Birasa n'ibiteye ubwoba ku guteza amakimbirane yagutse mu karere. Iran nubwo yahakanye ko nta ruhare yigeze igira mu gitero cyagabwe na Hamas, yateye ubwoba bukomeye cyane hamwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Hossein Amir Abdullahian. Uyu nguyu araburira ku koherezwa kw'ingabo nyinshi za Israel mu bice bya Palestina, avuga yuko ibi nibiba hazabaho ikintu gikomeye. Umuyobozi mukuru wa Afrika mu burasirazuba bwo hagati na Aziya mu kigo gishinzwe ibiganiro by'ingamba Mustafa Ayade ati ni nkaho abantu bose babigizemo uruhare. Ikigo kikaba n'umuryango w'ubushakashatsi udaharanira inyungu i Londres mu byumweru bishize cyagize ibirambuye kivuga ku bikorwa by'ingaruka byakozwe na Iran, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Mu gihe Iran, Uburusiya n'Ubushinwa buri wese afite intego zitandukanye mu gushyigikira umutwe wa Hamas hejuru ya Israel, ibi byakomeje kuba insanganyamatsiko imwe kuva intambara yatangira. Abayobozi n'impuguke bavuga ko badafite gusa inkunga mu by'umuco, ahubwo ngo banashyiraho gahunda yo gushyira imbere amakuru yihuse kandi yishe agamije gucengeza imbaraga ngo bagure ibitekerezo byabo by'isi no ku mbuga nkoranyambaga. Urugero, intwaro ya Espanye ya RT, umuyoboro wa televiziyo y'Uburusiya ku isi, iherutse gushyira ahagaragara itangazo rya perezida wa Iran ryiswe igisasu mu bitaro by'Abarabu bya Al Ahli Gaza hari ku itariki ya 17 Ukwakira, ngo ni cya cy'intambara cyakozwe na Israel. Nubwo inzego z'ubutasi z'uburengerazuba zigenga zavuze yuko ngo kuva haterwa misile muri Gaza iyi ngishobora kuba ari nyirabayazana w'ikomera ry'intambara. Ikindi kinyamakuru cyo mu Burusiya Sputnik nayo mu Buhinde yasubiyemo iby'umpuguke mu bya gisirikari, ivuga ko nta kimenyetso Amerika yatanze ku gisasu cyasenye ibitaro muri Gaza. Inyandiko nk'iyi yakusanyijwe kandi nasomwa n'ibihumbi 100 by'abaturage. Mu kiganiro aherutse kugirana na James Rubin, umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Global Engagement Central, ati turi mu ntambara itamenyekana n'ibihugu byigenga. Kuva mu masaha ya mbere y'igitero cyayo, Hamas yakoresheje ingamba nini kandi zose zinoze binyuze mu bitangazamakuru zatewe inkunga n'imitwe nka leta ya Kisilamu. Abashakashatsi ba Siabara baravuga ko abakozi bayo ngo bakwirakwije amashusho ahumanyije binyuze kuri konti ya Bok bivuga ko ifitanye isano na Pakistani, ngo bakuraho Hamas kuri Facebook na X yahoze yitwa Twitter. Nkuko abashakashatsi ba Siabara babitangaza, bavuze ko umwirondoro kuri X ngo wagaragazaga ibiranga konti itemewe. Rebo Taha wanashyizeho inshuro 616 mu minsi 2 ibanza y'urugamba, ngo nubwo mbere yagaragayemo ahanini ibintu byerekeranye bisa n'amayobera. Abayobozi n'inzobere bakurikirana ikiswe desinformation n'ubutagondwa batangaza yuko ngo nubwo ubutumwa bwa Hamas bwakwirakwijwe ku mirongo yose, ibi bikorwa ngo byatewe hanini n'amarangamutima w'ikibazo cya Israel na Palestina ndetse n'amashusho agaragaza yuko ngo hari urugomo rw'indengakamere yafashwe mu gihe nyacyo n'umutwe wa Hamas. Yashimangiwe kandi n'urusobe runini rwa robo. Nyuma gato cyane konti zemewe za guverinoma n'ibitangazamakuru bya leta muri Iran, Uburusiya n'Ubushinwa byongerewe imbuga nkoranyambaga.
Siabara ubwayo ivuga ko yasanze nyuma y'umunsi umwe gusa habaye intambara ngo konti imwe kuri enye kuri Facebook, Instagram, TikTok ndetse na X ngo zoherezwe ibyerekeranye n'amakimbirane yasaga nkaho arimo impimbano. Mu masaha 24 gusa nyuma y'ituyika ryabereye mu bitaro by'Abarabu bya Al Ahli, konti zirenga imwe kuri 3 zandika kuri X ngo zari za Hamas. Abashakashatsi b'uru ruganda bagaragaje ubukangurambaga butandatu bwahujwe ku rugero runini cyane, bavuga yuko ngo byerekana uruhare rw'ibihugu cyangwa se abaterankunga bakomeye cyane ba leta. Raporo y'ikigo gishinzwe ingamba z'ibiganiro mu cyumweru gishize yagaragaje ko ntizo muri Iran kuri Facebook na X zakwirakwije ibintu byangiza binakuyemo guhimbaza ibyaha by'intambara n'ihohoterwa rikorerwa abaturage ba Isiraheli no gushishikariza ibindi bitero byibasira Isiraheli, nubwo umuyobozi mukuru w'iki gihugu Ayatollah Ali Khamenei yahakanye uruhare rw'igihugu cye muri iki gitero. Amakonti yamugaragaje nk'umuyobozi w'umutwe wa Pan Islam urwanya Isiraheli ndetse n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Ibiro byinshi kuri X n'ikinyamakuru gishamikiye kuri leta, ibiro ntaramakuru Tasnim byavuze yuko Amerika ngariyo nyirabayazana w'ibyo byaha kandi kerekwa video y'abanyapalestina bakomeretse mu buryo bukabije. Kuri Telegram konti nazo zakwirakwije ibintu bitari byo kandi bitaranemezwa. Harimo imwe muri konti yamaganwe cyane ivuga ko CNN yahimbye igitero ku bakozi ba televiziyo. Siabara kandi ubwayo yerekana amatwara kuri internet mu Cyarabu yanyujijwe kuri X avuye muri Iraq, ibigaragaza ko ari imitwe yitwara gisirikare y'abayisilamu yibasira Isiraheli inashyigikiwe na Irani, harimo n'umutwe wa Muqtada al-Sadri. Urusobe rwa konti rwashyizeho ubutumwa n'amafoto amwe hakoreshejwe igitutu gikomeye. Izi nyandiko zageze ku ya 18 n'iya 19 ukwakira, zikusanya abantu barenga 6,000 zari zinafite ubushobozi bwo kugera kuri miliyoni 10 z'ababireba nkuko Siabara ibitangaza. Isiraheli ifite ibikorwa byayo bikomeye by'amakuru yasanze mu buryo butunguranye mu buvumo bwa Hamas. Abayobozi babiri ba guverinoma ya Isiraheli bavuze yuko ibi bitigeze binamenyekana n'akana gato kugira ngo baganire ku bibazo by'ubutasi. Avuga yuko Isiraheli ikurikiranira hafi ibikorwa byose by'intambara n'ibyo butasi muri Irani no mu bindi bihugu. Intambara isa n'iyakajije umurego i Washington no mu yindi mijyi mikuru y'uburengerazuba, ivuga yuko ngo ubufatanye bwa guverinoma z'igitutu ngo bwashoboye gukura imyumvire idahwitse muri Isiraheli, banarwanya demokarasi cyane cyane muri Afurika, Amerika y'Epfo ndetse no mu bindi bice by'isi, ngo husanga ibirego by'ubukoloni bwa Amerika cyangwa se iby'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bwariganje cyane ku butaka bwa Afurika. Uburusiya n'Ubushinwa byarushijeho kuba hafi mu myaka yashize, bigaragara ko ngo bigamije gukoresha aya makimbirane kugira ngo bahungabanye Amerika kimwe na Isiraheli. Ikigo cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga gishinzwe kurwanya imiyoborere kinarwanya propaganda ya leta no gutangaza amakuru mu byumweru bishize cyavugaga yuko ngo mu buryo bunoze ubukangurambaga bwakozwe n'Uburusiya n'Ubushinwa ngo bwakozwe hagamijwe gushakisha amakuru ku isi mu nyungu zabo. Icyumweru kimwe mbere yuko Hamas yibasira Isiraheli, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yihanangirije muri raporo ko Ubushinwa ngo bukoresha uburyo bwo kubeshya no guhatira guhinduka ibitekerezo by'isi nyuma yuko isi y'ubwayo ibibona. Kuva intambara ya Isiraheli na Hamas yatangira, Ubushinwa bwigaragaje nk'umuntu utagira aho abogamiye mu mahoro, mu gihe abayobozi babwo bagaragaje ko Amerika y'ubwayo ngo yifuzaga guhura n'ibibazo mu burasirazuba bwo hagati. Konti z'abayobozi b'Abarusiya n'ibitangazamakuru nabo basa n'abasangiye iyo myumvire. Konti nyinshi zikiyikiye Kremlin kuri Telegram zahindutse mu buryo butunguranye nyuma y'itariki ya 7 ukwakira, zivuye mu bikubiye mu ntambara yo muri Ukraine zikirwa kuri Isiraheli gusa, harimo umuyoboro w'icyarabu uhuza itsinda rya Wagner, ingabo z'abaprakomando z'Uburusiya zigometse kuri Perezida Vladimir Putin mu kwezi kwa Kamena. Putin yahuye n'abayobozi ba Hamas nyuma y'intambara itangiye. Yavuze ko intambara zabereye muri Ukraine na Isiraheli ari imwe mu ntambara imwe yo kurwanya Amerika ku isi. Avuga ko kandi ngo nta bimenyetso bifatika, anavuga ko inzego z'ubutasi z'uburengerazuba ngo zari nyuma y'imyivumbagatanyo yibasiye Abayahudi ku kibuga cy'indege cya Degesta, akarere kagizwe cyane ahanini n'Abayisilamu bo mu majyepfo y'Uburusiya. Michael Doran wahoze ari umukozi wa White House na Pentagon, ubu akaba ari umuyobozi w'ikigo gishinzwe amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwo hagati mu kigo cya Hudson, ati
bafite amakimbirane akomeye, amarushanwa ya geostrategique na Amerika, kandi bazi neza ko iyo Isiraheli ikomeye kubera Amerika, umufasha w'ibanze mu burasirazuba bwo hagati, wanapfunyitswe mu ntambara nk'iyi.